وانه لقل شامي. روژا چهارشنبه شاندک لشکریه روسی به سروکاتیا گنرالکی گهشت باجار عین عیسی که ناوندا سرکه ریوبریان خسرین باکور روجهلات سوریه. شاندا روسی لگل فرماندارن حسده جویا لهورگلین و جوینه نهاتن ناس کرن. هزین سوریه دموکراتیک حسده انجمن سوریه دموکراتیک مسده و ریوبریا خسر بهتر جاره که خستک و آرزوی آخوا نشان دابو که او دخوازن لگل حکومت سوریه تکوین دیالوگی. هر دوی داویه دجی وان راگهاند بو که او دخوازن روسیا گارانتورا دانستاندن و ریکفتنه به دنابر آوان و حکومت سوریه ده لگوری نخشره که کرادستی وزارت در و یا روسیای هاته کرن برپرسکی ریوبریا خسر گوتو بو که لگوری و نخشره ریکفتن و لگل حکومت سوریه بکرن روسیا جی و گارانتورا ریکفتنه به موسکو بهتر جاره که راگهاندیه کجبو نزیکرنا حکومت و ریوبریا خسر جهف او آماده لی درباره روشا روجهلات فرادجی هلوستین وین اشکره هبون کوی او نافچه وک استاتویا لجیر سیبر و سرپرشتیا امریکا بناف کر و دیجیتیا خوال همبر وی اشکره راگهاند کو بوی هلوستی جی لگل شام و آنقرای هف نرین بو. د چارچوبه امجارا نزیک بونا ریوبریا خسر و شامه ده جیگیر وزیر دروی سوریه فیصل مقداد راگهاند که بسدما دستیوردانا ترکیه حکومت پیوندیان خوالگل هیز و آلیان کردی کارا و اکتیو دکه و گوت دوی او گروپین سیاسی که دست بدانستاندن لگل دولتا سوریه کریه دلسوز بن هر وها اشکره کر که او نها گشبینه جبر که هنک جو کردان دبیجن او بشکن ج دولتا سوریه و تا آلترناتیف جدانستاندنان را نمایه. في الإطار الاقتصادي تحدثنا عن موضوع التعاون الاقتصادي خاص. روسيا الآلية كي هواهنگية لگل تركيا دكا دمجارا كنترول كرنا عفرين دجي بيدنگ ما لآلية كي دنجي پشتگیریه كاستراتيجيك دده حكومتا سوريا بريجي چند جاران روسيا هفنرين بو لگل تركيا و حكومتا سوريا لهمبر دستكفتين هسده و مسده لروجهلات فرات لی بناف بینکاریا موسکوی هفکشیا سیاسی و لشکری لبر اگرا هنه گوهرتنانه. حتی نها هلوستا موسکو درباره خستکا ریوبریا خسر بفرمینا هاتیا را گهاندن و تگاوین بربچاف جی دوی چارچووه ده نهاتن آویتن. خالد جمیل محمد، روداو. وزیر دروی ترکیه جی را گهاند ترکیه بوکشاندنا هزین امریکا جا سوریه و اپراسیونا لدجیه پیگی انجام بده. وزیر دروی ترکیه مولود چاوشوهلو را گهاند کو اپراسیونا لدجیه پیگی تپیوندی تعلقتوی به وکشانا امریکای و نینه و امریکا جی سوز دایا کو چکین یه پیگی جبستینه و دبیجه جی او رجدن لسر انجام دانا اپراسیونن روشالات فراته و مولات جی تکسی ورناگرن. چاوشوهلو هر وها دبیجه یه پیگی حتی نها همو آلیان جبوی برجواندین خو به کارتینه. وزیر دروی ترکیه بیکو تهورگلیان آشکرا بگه را گهانجی کو ترامپ سوز دایه کو سردانا ترکیه بگه. ده وان نزیکان دا جی سروک ترکیه سردانا موسکوی دیگه پرسا سوریا تور سرکی جوینه هر دو آلیان دبن گوتو بیجوم او ناکوکیه گوت نابرا ترکیه و امریکای دا جالیه که ترکیه و روسیا جی جالیه که دن بای این که هنه هر کود چه گرم تر دبن همو گوتو بیجن لسر داهاتی روشالات فرات گوتو بیش لسر تیکرن هر سی ولات بوچونه خوی جدا لسر روشا و نافچه که سوریای نشان دادن. کرملینه دوهرا گهاند گو سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوغان دمک نزیک ده سردانا موسکوی دکه تاکو دوسیین هفبش بتایبتی روشا سوریه لگل پوتین گوتو بیش بکه لگور چافدیران هر دو آلین روسی ترکی کار دکن بو تمام کرنا هفته گهشتنا درباره داگرتنا جهه امریکای اگر هاتو ج سوریه و گشیا وزیرین درو و بروانیه ین روسیا و ترکیه دما داوی ده هنک جوین پیک آنین لعالیه کیدن پولیسین لشکری ین روسیا لمنبج دست بدورین چافدیریه کرن و روسیا دخوازه حکومت لدوری جهه به اگر امریکا و گشیا تەویوەیەکێ مۆسکۆ بگۆمانە کۆ ئەمریکا ji سووریە vekşe divê derbarê de cegirê wezîrê derveyê Rûsyayê Ryabkov ragihan got gelekî zehmet e divê rewşê de Amerîka bi temamî ji Sûriyê vekşe
نابوری گوت هلوستک خورد لبا رایدارین واشنطنی هیا کو دویل سوریه بمینن ریا بکوفته کس کر کو امریکا دخوازه بریا دستهلات پرزگریکا لجیهان چاره سر بکه او دبیجه امریکا جه نشکا و هزین خوش سوریه بتمامی و نکشینه لعالیه کدن جگری وزیر دروی روسیه تکس کر گو دربار سوریه ده پیوندیان روسیا و امریکای ده همواران ده بردوام و گوت پیوندیان هر دو آلیان لسر چند پرسندنجی ده هر بدومینن جالی خواه وزیر دروی ترکیه مولود چاوش اغلو لپارلمانتوی ترکیه درباره سردانا جون بولتون ده با گوتو بشکرنا وکشاندنا هزین امریکای جو سوریه ده خویانیک ده ABD'nin mazeret olarak özellikle işte Divan çend rojên dawiyê de Amerîka vêyekê weke hincet bikartîne û dibêje Kurdan nekujin. Me bi tundî ev yek red kir û serokkomarê me jî di gotara fraksiyona partiya me de ev yek tekez kiriye. Amerîka zehmetiyan di proseya vekişandina leşkerên xwe ji Sûriyê de dibîne. Piştî nêzîkbûna ji rêxistineke terorîst bêguman cudabûn wê ne bi hesanî be. Zehmetiya Amerîka di vê yekê de ye. Lê ev yek jî heye ku dengên cuda ji dezgehên cuda têne bihîstin. Farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyor. Biraz önce söylediğim faaliyetler. Çavuş oğlu tekes kir. Go astengên meydanî nabin. Rêgir li ber operasyona Tirkiye li Rojhilatê Feratê. Lê bi baweriya Wezîrê Derveyê Tirkiye rêkeftina Soçî ya navbera Putin Erdogan li ser devera bêçek li Idlibê dê here serî. Çavuş oğlu eşkere kir. Gonaha amadekarî bolûtkeya sêalî yanû Erdogan Putin Ruhanî Rusyayê tê kirin û got roleka Îranê ya giring bo çareseriya krîza Sûriyê heye. لولو خان روداو و زمینه رو برای برای نوچه‌ای که محب و معماجه به مانگرتنا کارمندن هر یک جه فروکخانه جدایین دوسلدورف، کلن و شتوتگارت ین آلمانیا مکربون او دیمن راستن ین و مانگرتنه 640 گشتن آسمانی ایدی هاتنا راگرتن بر و مانگرتنا کو پرایبادی چه کارمند داخواست دکن کو 20 یورو جبوی هر ساعته که کار کردن آوان ایدی به زیاده کردن جسر موچه وان برپرسن آلمانیا جد بینشن جا کوما 1054 گشتن آسمانی 643 هاتنه راگرتن دیمن راستن اما نشانی و بدن یه مانگرتنا وان کارمندین کو لفروکخانه جدا ین آلمانیا نه راگرتنا گشتن آسمانی لبو یعنی وان هجماره که زیده نزیانه که مادی یا زیده به گشتیاران جی گوان گهاندنا روزانه هجماره کو دیگه 115,000 گشتیار لوی ولاتی گشتان دکن روزا دوشمیه همان مشار بو صدم کو هجماره که زیده گشتن آسمانی فروکخانه شوینفلد و تیگل جی بین هلوشاندن اول دمکی داره دمکو نهابره به براتیا فروکخانه داخازا وان داخازی کو تین کردن جالی وان کسی کو رابونه کارمندن این فروکخانه حال دادن کو برسوا و بداینش برکاف گشتانه دزیانه که مادی مازن به گشتیارانجی بگهینه و ولاتیجی بگهینه زانیاری زیده تر لگل وان دیمن راست زنار شینو ناوا کارمندن فروکخانه داده بدمه زنار از دبی مجمته اف خوبشاندان گشت کودره حتی چند داخازیه و به برچاف تیورگرتنش برکو دبیجه بریجی ببو صدام را گرتنا هند گشتان لوی ولاتیان تینه جمته بله هور اف دوی هفته دا اف گروه یا دوی ده انجام دان لی ایرو برفرهتر بویه دستپیکا اوی هفته ده در روز دوشمی ده تنی وکت آماجه پیدای لفروکخانه برلین تیگل و شنفلد هبو و تنیش بو چند دمجمه را بو ایرو برفره بویه لسی فروکخانه هری گرینگین آلمانیا دوسلدورف، کلنبون و شتوتگارت. کلنبون جدای جتوایا فروکخانه آلمانیا جبرکو بدریجاهیا شویجی به تایبتیش بو کارگو بجبو و گوهستن او فروکخانه دهیتا بکار آنین. به تواهی 1040 گشتن آسمانی هبوینه دوان هر سه فروکخانه یاندا و زیدتری 6 ساده جا انجام اوی گروی و که نها که هم ویدری لدوسلدورف دبینن اف
کارمندان وان کمپانیانه اینکو ارکی کنترل کرنا گشتیاران تنانت یا کسایی اینکو استافن هیلن آسمانی نجی دستن وان دای او بریوده بن سندیکای که هری مزن آلمانیا کل سر پشتا اوان ایلیکن زر نویسای نوی وردیه وردی نونراتیا وان کارمندان دکتن جبو که داخوازیان وان بینه به جه آنین لی کرده یه اولکاریا فروکخانه یان دبیجن تاکو 6.4 صده جوان داخوازین هی ام دکارم پیگ بینن لی جبو گلک جوان دبتن 2 صده جموچه وانیه هی لو ماجی او داخواز دکن جبو تواهی آلمانیا جبو هر دم جمیره که 20 یورو هم پی بهتدن 20 یورو پشتی که باجه و او ارکن وانین دنین هینجی بچن کمتر دبیتن لو ما او بوی آوای دیده بیجن اگر اوه بود دریجه یا روژه البته اف گروه ایرو هایی بدریجه یا روژه بردوام دکتن لوان هر سه فروکه خانه هم 23 مهی ده نونرین وردی لگل وان جگشتان جکار روژانه پریوه برنا فروکه خانه هم جبوی ولات هم بوا گشتیاره کو لوی ولاتی به هجماره که برچاو جی گشتان دکن انجام دادن دوی ولاتی دا حتی چنده و حتی چند اف زیانانه برچاو تین ورگرتن جبوی کو بکاربن وانده خازی بجی بگن بمليونانه هور نها زحمت بهت الزانين لي جبو فروكه خانه جبو هيلن آسمانين جي بارك گلك گرانه جبركو هر یک جوان کسین کو گشت هی اگر نه داخازینوا نه پیک آنین ایدی او دکارن بین قربو کرن یعنی داخاز قربو کرنه گشت نو الټرناتیو جوان رابطه دیتن دویتن ریوشوین مانه ین وگواستنه ین هتلان واتا بمليونان اللي نهاب زحمته يعني زنار برسكدن گریدایی به هجمار و برفرهبونا وان الکزردان و داخازی وان کو الفرنسای جیو دمجاره که جدا دابو بگمان لی دست پیکاوی دا بوی آوایی دست پیکر و چند جاره کار بشراب برفرهبو بو مجاره که سر آستا ولات بریبچو نهال المانیا پیش بینیا وی که تگرن لگوری وان چافدرین هی او مجاره یا قطگزران یا الگزران کل فرانسا ایدی وکه دیارده که لحاتبو یا الویدری لالمانیا دهیده کرن دبیجن پوتنسیلک هیزه که وشارتی یا نه آشکرا یا وکه وان لالمانیا هی لیدبه نبیوی آسته بیان نبیوی کلتوری به یه کل فرانسا هیچ برکو او کلتور یه یاخیبونه یه هاویبونه یه گلی کرنه به خوپشاندانان چونا سر جادهان کلتوره که گله که ناسکریه لفرانسا بیوی آوای نینه لالمان هی خو پیشاندان بردوامنه هنک روزن دوشنبیان حتی نهاجوه که کلتور لالمانی های جبونه رازی بونه به تایبتی جیا یا کرد کریکاران یا کارمندان او های لیو برفره مزن ببیتن گلکیمه اگر رازگر و چبگر نه هم بری هفدو ایدی تندو تیجی درست نابیتن اوان حال ویدره نبیوی آواییه کرده که تایبت لالمانیا هیا یعنی جوی چنده زیده تر نینه لی باندوراوی پره تاکو 110,000 گشتیار دکارن ده انجام اوی گروه دا باندور لی گشتن وان بینه کرن یان ده دما خودا نگهن یان جی گشتن وان بینه پاش خستن هجماره که یک جار مزنه یعنی دی یک روش دایبتنه جبو 24 دم جمیره هوار زنار سپاس بوان زانیاریان تول گلمه بویجه فروک خانه دوسلدورف ام بين عراقك وإيرو بريارة بساعات هدال بر ببرلمانتو عراقي بجواو گوتو بیجاند درباره پروژه سا بودجه بردوامی پیب بدن فرمانگی ها را گهاندنا پارلمانتوی عراق ده داخوینه که دا بالکشانده سر جوینا روژا پنجشنبه یا ایرو یا پارلمانتوی را گهاند یکو مجاره پروژه سا بودجه سال 2019 یا ای سال گوتو بیجه لسر بکن لمجاره تمام کردن کابینه حکومت نت کارنامه جوینه دایم بریاره ده جوینه دا خواندنا یکم جبوی پروژه پیشنیار کری یا ده درباره یاسای خدمت و خانه نشینی
نشینی یا سربازی هجمار 3 یا سال 2010 بگیرن. هر وها خواندنا یکم جوی پروژه سراسگیری یا یاسای خدمت و خانه نشینی یا هزین امنی ین هجمار 18 سال 2018 بگیرن. مجارا دابین کرنا زویان بو کارمندین هر دو وزارت نافخو براوانی جی تیگوتو بشکرن. هالكوت عزيز نوشي جهاني رودا وزانياري زيدتر لبغدا لنواهو لبرلمانتوية دي بدما هالكوت تيما جمتا جفيني دست بيكر يانا يعني لكاجيريا كوا بردوام زنگي سنوجروي برلمانتاران ليدا درير بلام تاوكو استانة واندراو كوبنوي برلمان بسرد يعني اما يعني خريكا بيت بعادت ام خلي برلمان هیچ دانشتنێکی لە کاتی خۆی ئەنجام نەداوە ڕاستە لە کارنامەی دانیشتنوا بڵاو دەکرێتەوە کە کاژێر 11 یا کاژێر 1 یا کاژێر 12 کۆبنەوە دەبەسترێت بەڵام بەردەوام کاژێرێک دوای ئەو کاتی کە دیاری کراوە کۆبنەوەکان دەبەسترێت بەیانی بەبێ سەبەب و هۆکار پەرلەمانتارەکان ئامادە نابن یانی ئەمڕۆکە یعنی هیچ ناکۆچیەک لە نێوان کوتلەکانیش نییە عادەتەن لەو ڕۆژانەی کە بڕیارە دەنگ بە تەواوکردنی کابینەی چوارەم بدرێت ئەو ناکۆچیان دروست دەبێت پەرلەمانتارەکان ناسنە ژوورەوە بۆ بەستنی کۆبنەوەکە بەڵام ئەمڕۆکە هیچ شتێکی لەو بابەتە نییە تاوەکو ئێستا نەتوانراوە کۆبنەوە ببەسترێت یەکێک لەو بابەتە سەرچانی کە ئەمڕۆ لە نێو کۆبنەوەی پەرلەمانی عێراق تاوتۆ دەکرێت پرسی پرۆژەی یاسای بودجەی 2019 یعنی توانراوە تا ڕادەیەک زۆرێک لە ڕێککەوتن بکرێت لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقی ئێستا ئەو بڕگەیە بە فەرمی لە نێو پرۆژە یاسای بودجە جێکراوەتەوە بە نووسراو هەیە کە ئەگەر هاتوو هەرێمی کوردستان ئامادە نەبوو ئەو نەوتەی کە هەناردی دەرەوەی دەکات تەسلیمی کۆمپانیای سۆمۆی بکات یا تەسلیمی حکوومەتی عێراقی نەکات ئەوە حکوومەتی عێراقی شایستەدارایەکانی هەرێمی کوردستان نادا جگە لە موچەی فەرمانبەران و ڕاتبی پێشمەرگە یعنی تقریبا پەرلەمانتارانی کوردی ئەندامانی کوردی لیژنەی دارایی دڵخۆشن بەمە ڕازین بەوە و ئەمە بەیەشێک لە داخوازە سەرچەکانی کورد دەبینن کە جێکراوەتەوە 521 ملیار حکوومەتی عێراقی دەدات بە هەرێمی کوردستان ئەگەر هاتوو هەرێمی کوردستان ینی نەوتەکەی لە ڕێی سۆمۆ هەناردە نەکرد ئێستا جگە لەوەی کە هەرێمی کوردستان دەتوانێت بۆ خۆی نەوتی خۆی هەناردەی دەرەوە بکات سەربەخۆیانە لەگەڵ ئەوەشدا 521 ملیاری پێدەدێت وەکو موچەی فەرمانبەران کە 445 ملیاریان بۆ فەرمانبەرانە 64 ملیاریشیان بۆ پێشمەرگەیە لەگەڵ ئەوەشدا ینی دوای ماوەیەکی زۆر بۆ یەکەم جارێکی دیکە بودجە بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 جێکراوەتەوە ئەوش زیاتر لە 50 ملیار دیناری بۆ تەرخان کراوە بەڵام ینی ئەندامانی کوردی لیژنەی دارایی دەڵێن ئەو بڕەپارەیە کەمە پێویستیان بۆ یەکە زیاتر لە 800 ملیار دەتوانێت ینی مادەی 140 جێبەجێ بکات پێویستیان بۆ ڕێژەپارەیە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا خۆشحاڵم بۆی کە جارێکی دیکە نووسنگەکانی جێبەجێکردنی مادەی 140 لە پارێزگای کەرکوک و بارێزگای نینەوە لە ڕێگەی ئەم پرۆژەی یاسای بودجێەوە جێ دەکرێتەوە ئەمڕۆکە گرنگ ئەف جارانە مادەم بناوە کارنامەیە پەرلەماندانە ته پیش بینی کردن ایرو دی جوین بیل داخستن یا نه و که کتود بیجی حتان هاجی جوین نهاتیل داخستن و نصاب تمام نمویه و که روشین بره تاوەکو ئێستا هیچ ئاماژەیەک نییە بۆی کە کۆبنەوەی پەرلەمان دوا بخرێت بەڵام ینی لە کاتی خۆی درەنگتر دەست پێ دەکات چونکە هیچ ناکۆچیەک یان ینی بابەتێکی لەو شێوەیە نییە کە لایەنێک ناڕازی بێت لەوەی کە ڕێگری بکات لە ئەنجامدانی کۆبنەوە بۆی کۆبنەوەکە بە دڵنیاییەوە ئەنجام دەدرێت و گفتوگۆ لەسەر پرۆژە یاسای بودجەی 2019 دەکرێت تەنیا گفتوگۆ دەکرێت ئەمڕۆ پەسەند ناکرێت لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق ئێستا لە ئەنجومەنی وەزیرانن یانی لە کاژێردەوە کۆبنەوەیان دەست پێ کردو لێو لە دەرەوەی پەرلەمانی عێراق تاوەکو کاژێر 6 ئەمە 3 ڕۆژە لەسەر یەکتری لە کاژێر 10 بۆ کاژێر 6 ئێوارە کۆبنەوەیان هەیە لەگەڵ حکوومەتی عێراقی لەگەڵ وەزارەتەکان تاوتوی پرۆژە یاسای بودجە دەکەن یانی لیژنەی دارایی ئەگەرچی دەسەڵاتی زیادکردن و کەمکردنی نییە بەڵام دەسەڵاتی تەنەقولاتی هەیە گواستنەوەی هەیە لە پرۆژە یاسای بودجە دەتوانێت مەسەلەن بڕگەیەک یا
بودجە لە شوێنێکەوە بگوازێتەوە بۆ شوێنێکی دیکە لە بەرگەیەکەوە بۆ بەرگەیەکی دیکە یعنی تاوتوی ئەو بابەتانە دەکەن دواتر دێتەوە نێو پەرلەمانی عێراق و لێرە گفتوگوی لەسەر دەکرێت و بەڵام چاوەڕێ ناکرێت ینی تاوەکو هەفتەیەکی دیکەش پرۆژه یاسای بودجە پەسەند بکرێت و پەرلەمانتارانیش بڕیاریان داوە تاوەکو پرۆژه یاسای بودجە پەسەند نەکرێت پشووی پەرلەمانی وەرنەگرن. باش هەلکەوت ji bo her pêşhatekê li ser civîna Parlamentoya Iraqê îro ku eva 22 xolek bi ser dema biryara destpêbûna wê jî bi ser veçûhîna jî dest pê nekiriye dê ji helkewt Ezîz Nûçegihanê Rûdawê li Bexda werbigirin. Cêgirê Serokê Parlamentoya Iraqê jî Diktor Beşîr Heddad ji Rûdawra ragihand wan daxwaz kiriye ku di budceya 2019 da beşa kerta perwerdeyê da budceyê da li Herêma Kurdistan û Iraqê bêzî dekirin. دکتور بشیر حداد گویی کو او هولن خود ددن کو فرمانبرین به آوای گری بست کار دکن لدامو دزگهین حکومی ین هرما کردستان و عراق بین دامزراندن. في خانوادي الشهيدان وأنفال كراوان وزنداني سياسيان لهم عراق لهريمي كردستانيش أمانة بشويش زور ديار رتساو بكن بريارة كان زي بزيب كان وبشي خانوادي شهيدان وأنفال كراوا كان أويك اللي صالاني رابردو ندراوا أم صالة تخصيصاتي باشيان بودا بدين ومناقليان بوبكن خالدو هم كزخت مال سكدو أو بوكا كرتي پرورده و كرتي تندرستي ل بودجه 2019 گرینجی تایبەتی پێ بدرێت لە بەرەوەی لە هەموو عێراق و بە هەرێمی کوردستانیشەوە ئەم دوو کەرتە پێویستی زیاتر بە تەخسیسات هەیە و پێویستی بە خزمەتگوزاری و پاڵپشتی هەیە. خاڵێکی دیکەش کە تێبینیمان پێدان ئەوە بوو کە ئێمە لە هەموو عێراق لە هەموو وزارات و دەستگایەکان بە هەرێمی کوردستانیشەوە خەڵکێکی زۆرمان هەیە گرێبەستن کە ئەمانە تا ئێستا دانەمەزراون لەسەر میلاکی وەزارەتەکان یان دەستگاکانی یان ئەوەیە کە بە أجور يومينا يعني كري روجانا كاردا كان لا وزارة كان لا دامو دزقا كان تبيني مان بيدان كهول بدري أمانة بشيء زور يعني همويان أمانة سود لتوانا كان وربجري أواني كوزارة كان يعني فرمان كPVC هي بتواني كأم قريبة سي بوب كات دائمي ولسر ميلاجي دائم تعينيان بكن. فرماندار که هزار دشت ترور یا عراق جی لگل چند فرماندار اولکاری گهشنا کرکوکه لاگوری گرته کف دیویی فرماندار بری سپاندنا یاسای لکرکوکه معن ساعت اروها فرماندار دشت ترور عراق عبدالوهاب سعدی گهشنا کرکوکه بلندکرنا آلای کردستان لسردام و دزگهین ینکی لکرکوکه کجالی کتیان شمالی کردستان و کارودان لپی خاطنه پارزگار با وکالتی کرکوک راکان سعید جبوری داخل سر وزیر عراق کربوکو هیزک زیده تر بشینن باشار کرکوک عادل عبدالمهدی جی داخل ینکی کربوکو آلای کردستان لاوی باشاری داخلن. وزیر دروای امریکا مایک پومپیو در سردانکی داشت و هولره لگل سروک بارزانی سروک وزیر نیچروان بارزانی و شورمند انجمن آسایش هرما کردستان مسرور بارزانی جویا بارگه بارزانی را گهاند که مایک پومپیو با گرینگی و لهرما کردستان دنره امریکا و وکه هفبشه که عراق و هرما کردستان بمینه اروها پومپیو بریارا وکشاندنا هیزن امریکا جه سوریه جه بارزانی را شروع وکر بارزانی جه امریکای خاص کو ده هر گوارتنه که دا گل کرد لسوریه راستی زحمتی و زیانا نبن. سر وزیر هرما کردستان نیچروان بارزانی جرا گهاند کو جویناوان یال گل مایک پومپیو برهمدار بویا و بحثا پیتر به هسکرنا پیوندین امریکا و هرما کردستان وان کرنه. وزیر دروی امریکای سردان هرما کردستانی کرو لحولی لگل سروک بارزانی سروک وزیر هرما کردستان نیچروان بارزانی و راوشکار آسایشان اجتماعی هرما کردستان مسرور بارزانی جویا سروک بارزانی درباره جوینا لگل وزیر دروی امریکای داد بیجه او کیف خوشه به جوینا که برهمدار لگل وزیر دروی امریکای نیچروان بارزانی جیل سر حساب خویا تویتره نویساندیه وان جوینا که برهمدار لگل وزیر دروی امریکای پیکانی و لسر زیده تر به هستر کرنا پیوندین دنافبر هر دو آلیان ده و گوهرتن داوی یه نافچه آخوین هر وها مسرور بارزانی لسر حساب خویا تویتره کیف خوشی خواه بدیتنا پومپیو تین زمان و ده دزانین که لسر چند مجارین گرنگین دو آلی آخوینه و ده بجه بحثا قناغا سبر روژه یا پیوندین دنافبر هرما کردستان و امریکای ده کرنه به آوایکی که سرکفتنه بو تواهی ولات بدست بخم.
مایک پۆمپیۆ بەریا هەولێرێ بجی بهێلا بۆ مەدیای ڕاگەهاند کو لەسەر چەند مژارێن گرنگ گوتوبێژ لەگەل هەژمارێک هەفبەشێن گرنگên ناوچەیە کرنە. پۆمپیۆ دەبێژە پشتی هەڵبژارتنان پێشکەتنەکە باش لە هەرێمێ و عێراقێ بە ئەوەیەکی گشتی چێبووە. وەزیرێ دەرەوەی ئەمریکای تێگەهشتنە هەفبەش دە شەڕێ دژی داعشێدا بە گرنگ دەبینە و ڕەوشە سووریەژی پشتی ڤەکشیانە هێزên wan لەگەل بەرپرسên کورد گوتوبێژکردنە. ئەم گوتوبێژان لەگەڵ وان دکن و هەروەها لەسەر وەیەکێژی داخڤن چاوا کار بکن دا هێزên me di dema vekşînê de bislamet bin. Em erkêj navbirina dawiya çekdarên xilafetê berî vekşîna xwe temam dikin. Ew Kurd ewin ku li gel me şer kirine. Girîng e hemû karekî bikin da ku piştrast bin ewên mil bi milê me şer kirine parastî bin. Erdogan pabendbûna xwe ji bo vêyekê jî tekez kiriye. Ew jî wêyekê fam dike û wî zimanî jî bikardîne ku dijminatî li gel Kurdan nîne. Em jî dixwazin piştrast bin ku mijar bi vî rengî ye. مایک پۆمپیۆ بەریاوەرە کوردستانê li Bexdayê لەگەل serokkomar, serokwezîr, serokê parlamentoya Iraqê û çend berpirsên din yên Iraqê civiya bû. Wezîrê derveyê Amerîkayê di geşta xwe ya yek hefteyî de ji bo welatên navçeyê berdewam e. لا تباهية سازين حكوميين هرما كردستاني دوی فرمانبر سوزنامه که امضا بکن ناوی بلنامه رفتارین پیشهیه فرمانبر دوی سوزنامه دا پابندبونا خو به دستپاکی و بکارنعانینا ملکن گشتی او نشان دادن دسته دستپاکی هرما کردستان چابدریا همو وان فرمانبران دیگه داکو پرنسیب و سوزن خو ین لسر امضا کرنه جیب بکن بەڵێننامەی ڕەفتاری پیشەیی ئەو بەڵێننامەیەی کە دەبێت سەرجەم فەرمانبەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان واژۆی لەسەر بکەن. بەڵێننامەکە بۆ پابەندبوونی فەرمانبەرە بەڕێنماییەکانی ڕەفتاری پیشەیی و ئەرک و مافەکانیان لەژێر ڕۆشنایی یاسای دەستپاچی لە ڕەفتارەکانی پیشەیی لە یاسای دەستپاچی هاتووە دەبێت فەرمانبەر